Sakri yapi kata sama bidon di timur yang Kongres berbalik kita namir berban Sakri kiwan namir nado muslim nawan nado nanti nama kurat nidon ban Sakri nama nidon tan kita ada apa semua yapi ya kimat kibaya de bertelik action balik berbalik kita namir balik berpikir lokmi kilompai sama bertelik hebat kita namir boleh apa Sakri lagi kan ketiga jumpi kan apa jumpi lese kan kita ada apa mereka belum jumpi darham kasar nama kadang kedauba kelomba ni dunia ketika by election ublay lakon no sendet yang boleh berjungi bangkuai dua boleh baris kesul election commission ko namla akan putli wala kapor raja ng kamata general election raja ng aglay nray namla akan putli naman kami no ngamali no yasay unora ay kijing ng kamjung pata yakia election jong pata naman kita ko pundra ba kawai ko terjung pata bunai kan salong yakni buat election habang pimparo nyami banlet badhe ko jopi kamu jumpi siapa? Kamu pisau nak udang, kalang nak berta banyo yonon itu. Kamu pinyo yonon kawan, pinyo yonon nanti sakit tempo assembly. Unang PDP kipada jangan dia mengakrem baju kamu perang konstitusi bertuai. Dan berkata nidon hamne paybahi. Namar bagi sukhiya sisa kata-kata. Kek baca kini kita Islam jom kecil sensar jom ketika sokar ni kecil sensar jom ketika NDA nama yang syah baik ketika sokar filatif pada parti NPP UDP kidon hak Sakri jom ke NDA kabal yalam data BJP berhamir oleh akal sekarang dan ke BJP, ke UDP, ke MPP, PDF, independen berkumpul terkait itu yang boleh berkuasa oleh nanti muka. Niyo yang kicik kibat baik kibat nado basdang jom kecil sesam jom dimasukkan. Kini semua Ramba kila keren semua. Bat kalau dia kecil susi. Kanan seliu. Kawan dia apa kejelah kejumi. Kawan dia hakari. Kawan kejumi. Yang ini kipat kesih kara. Naba kejimbong ler. Jom kini dalam MPP UDP banyalam buat jom jelah. Niyo isi pun kijing-kijing. Filatif ham-ham hidup baik kita. Bakni kadai nakadau ba ni kipat ba. Hakuporan syan isayalam makla. Habab yui kinoyalam jong ni kasukar mata kimdai kinoyalam kimdai kinong kawan kimdai ki Sakri pada kidai ki businessman kini kipriu kiban yelek kuno ban peroy yang pra yang skau ban penhe ya kayarong kajuki nabagitep ban perluan ke pisah election ban kamai biang dalam job kimlong gun ki emle jumpa kongres hatu petrol pi kini ki kanya waktu bermata. Mana kita businessman? Kini kia mana kongres cumi, hatu assembly, kipen kanyo ya ka assembly, kipen tiang, kipen smith, ki minister, apa keli apa assembly? Nama kide kinong Sakri pada, kini kita kinong tawan. Kadang kini kiwai kia balik pada maka ruling badan kalian sensar. Jalan nang kepada tu penyetim.
sop kiong bakam don kajing kayitu doyong hanrai simet kepekit yaki doyong daki hajar teli ban kamai maki nabakatu kapisa jung doyong kadai hak kamar pok hendau kabau blei ulai na kapajungi jongka bri nyotrak nyuskom jongka jelak bri jungi banung bangin yo ban kamai taji namar ada idi doyong insyaallah doyong sebar ngimyo ikatats ngimyo ikakajna hakini islam baru dolendo kajelam dolya kayolom kajna banlo ka plating ka jompai ba banro po ka treasury banro po ka kaum juga sekal ban pulut na kapta jindukam jini ba lengba kata kajna ko betam kade nam doyong nam musul kisaman pan kiwi ki kajna ke hadir bagai NGT kalau kangdo Unsasuan doyo nama dokong don waktu pembiar kita. Hari ini dalam sensar bagi simet kita doyo kiong yaki polit kiong yaki SP ki OC Islam jarome lalabi ki kali ki truk bayar semua kap tu kita macam ni, dalam luar komplain, set tu kesukaan macam ni. Bapli, kinom treasurer, kiba hak order, jomki minister, kiba hak kini ki board, jomki ni ki clan, kiba kami ni kita ki minister, kiba don rolling, berkecil ini yang sepa jumpa.